يزن فهمت تلين أذان الدوركين أذان يا أذان مود صلاة قوغني أولين فورا مني أكا غرتي فيسبوك جوت فيسبوك الراكا غرت أكس جان تنرى نور مو رسودي بيخا إسنما ندبا سايما دونغورا خيسن نقينا نتيزي تنافو دوبا فتنان جناس ديمتي فتنان تاداس ديم ديشني يتنكون فتنة موبايل كم فتنة انترنت فتنة دوبرتين قرار ديمتي كلها ديمون فتنة فتنة لك قامتين نمت وبلين كين أنا فور ربنا أجر قارو إن شاء الله قرا قرتي سجنتا تينيا دبرة نمبر أي مونا موني كبا سنرتي قرتي دولتن إن شاء الله ربي فرمات ربي حافظه ما دي متي إن شاء الله نورفا بإذن الله ولكن حالي ادونا مناسسة دبين ادو جبدودا آخر الزمان موتي أجايبا خنا فدا ربين آخر الزمان قرتي لولا الدماتا الحرج جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه آخر الزمان لولا الدماتا لا يدري القاتل لما يقتل والمقتول لما قتل خنا مجيسو وانا جيسو في مبيخ سيقالي خا أجيفمو وانا أجيفمو في مبيخ وهكذا أكس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نمو بكتكا أبسامة بسم الله الرحمن الرحيم هانجي قولا ونتيني بكتكا نمو تلالو جرتني تنافو جرخينيا دبي قرتي آخر الزمان تون يدو قرتي نما يعشفتي موبايل كم تتي ما يوبسا السلام عليكم السلام عليكم أيه أكرم شيخنا بيعمي فيا الحمد لله يا ربي يا أما تميك أتجاه تلفا أمنيتي معلومة فمدانا خنا بوتو غافي يدو غمنو أكتب سيغافا نور أمنيتي دبرتني أيه من ما تدبرتي هذا برتو فرات مريونا كان مجيتو غافنا أيه غافي أما تنا رابطو بليتني تكا وانجت namni quraanuma kana shakkalatee jechuudha gargaashee kuma kala jawaala irraa qaraamu kanaanin ka'ee salaata hidhadhataa itti jawaala kana shakkaleetumaan quraana salaata hidhadhaata. Jawaala maal godhe? Siyaa kana. Jawaala maal godhe? Fakkeenyaaf amma
amma faatiyaa qaraati isin Aha. faatiyaa gisee qaraate Ah. quraana kana gaa isin amma silaa salaata kana dheereessuu barbaaddi beeytee salaata dheereessuu barbaaddu kana isin hin beeytu quraana waan quraana hin beekneef as fuudheetumaan sheeka kana itti qabsiifadhaa jette sheeka Sheekuma gartee yookaan Sudees ta'uu Shureem ta'uu gartee moobaayil keessa daawunlood goote kanatti banatti. itti banatti Itti banatti. kanumaan dhageeffadhaa ta'a Dhaabbattee san dhaggeeffatti. duuba dhaabbadheetis san dhageeffadhaa jette Aya. haye dhaabbadhaa san dhageeffa sheeninni tahajee jette sheeninni tahajee hin jiru quraanaatti duuba quraana sheeka san dhageeffatu jirta moo dhaabbattee salaatu jirta haala badaarra jirta jennaan lakkiini tahanaan jeenaan jette Sheeka kamtu ni ta'a jaan? jitum nattur Sheeka kam? ani hin beeku wallahi hin beeku sheeka isin jettu sanillee maqaallee nuun himne Ayyee. nuti ani irraa hin beeku Ayyee. takka san Takkataan hayyee. Talamadaa obboleessi keenya tokkolleen gaafii bakka tafiyaa gisee namni ol seene kana saa namni hundi ol seene amminuma ja'a du'aayii godhatanii du'aayiin ogguu ol seenan godhatan sun uffata rasuula keenyarraa sabatte moo alayhi salaatu wassalaami moo aadii akkanumatti yaani moo akkanumatti birraa namni itti seenee jee aadaa godhatanii an dubbii kanaas hin beeku meena gaafadhu naan jee Ayyee. ammallee gaafiin gaa ammas namni biraa ogguu jechuu dubartiin jechuu Ayyee. Biyya maanta na azaaya kanarraa keessa jirtu waan godhanu manni biyya keenya guyyaa jimmataati dhiqatti mataa rifeensa kana ogguu dhiqatte Dubartiin jaarsirraa deemu? dubartiin jaarsirraa du'e Ayyee. jimmatatti torbaanitti rifeensa kana dhiqatti wanni isiin dhiqattuun maali yoo jette qurquraa jaaniiti Ayyee qurquraa. qurquraa tokko qurquraa gosa taateellee hin beeku anirraa Qurquraa gosa ayyee. sanallee jeesiin immoo qurquraan sun immoo qoree qaba kan agarre nuti qoree qaba baalasaa kan irraa guuranii fidu Ayyee. sani cafaqanii isaa fi bishaan walitti kan laaffisan beeytaa miti sooritii waan ganta akka tabiyyatee hin hasan akka sooritii sanitti walitti godhan Aya. haala taa'eef Tayyib jiina. saniini kaatee rifeensa dhiqatte Dhiqatte. dubartiin tun jechuudha Aya. wanni sun aadaadhamoo mee maalii jechuudha Dubartiin gartee jaarsirraa du'e qofaa qurquraan dhiqatamoo ta biraa isuma dhiqatti jechuu keeti. tabiraa waan dhiqattu tabiraa akka inni kanneen beeka duraanuu jaarsirraa du'e dhiqata Ta jaarsirraa du'eetu dhiqata. kan kulo sajjal jedhii jaarsee kadhiifama أتوقع لا تقول سجل اسمع خلاص Ni dhagaa maal jettu? Haya fitattee min masiifini maati ni dhageessa moo maadaamni bira jirtu? Dhiifama dhayaase Umaatee miti as deebitee moo? as deebi'ayyee Haya
تدران درسي تا قرآن وبلدي تنيات أكسبت توبس أيه نرى كيف تايمة ما جلاسك ورا ربا شوف برا ولا تشوف ولا خلاص وبلدي تنيات تقرتي قرآن بنتي قرآن وان صلاة الليل أتو ما لا أتو قراتي زوري في مغربا بصبي شاي تو أنا آية ديرتم بيغوتي شيخة بنتي موبايل رات بنتي سورة البقرة كره كذي ركوع كروديم تدابدي سيماس فاتحة قراتي اتبنتي كرتي أستي رجيفت دبين تنجرتي شريعة غيس نجيروني كنا شيخني أيامه ما أنا رجيفت كم يصير رجيفت فينا يو جراتيسي duraan dursee shari'aan islaamaa waan jette namni quraana qara quraani barata waan ittiin salaatu barachuu qaba sigalu jiraame baratee waan ittiin salaatu haffazee salaatu qaba quraanni gartee ayata dheertuu malee hin ta'uu wanni jaamaan jirtu sigalu jiraame kaasita biraatti banadhaa yookaan gartee sheeka biraatti banadhaa sheekni biraa isin yaa qara'u dhaabbadhaa وانا قرر شريعة خيزتي أنا شيخني كزين الرامبيخو سيقال تنافو شريعة خيزن جرتو دوبرتين أنقا دنديس أفزتي وان دنديس ديرتي دوبرتيتي لابتي صلاة سنكا سيجي تلمدا من تازيا ويتسين ونمني تازيا ويتقرتين من مرادوه برا ويتولسين ونين نجو إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى تنا الفاظ نقرتي وني يرو تازياج أنكن سيقالوا جرا خنا على وان برانا قر تنا نمدي كذي على جماعة الجوانا كجماعة جمهورا هاته وتبكان جتاي أمين أمين جوا تنوا موتان براس وتبولان قرتي فاتحة قري أمين جا baadiyyatti gartee namni waa itarratti jimaa gurmurra kaayatee kaatiyyattu kaayatanii ol seenanii digalee waan ja'u jee wal faatiyaa ja faatiyaa qaraan hin jirtu wanni kasii hin jirtu duraan dursee akkas digalee taaziyaan gartee wali cabanii gartee torbaan meeqaa maalii saniis hin jirtu bida khuraafaata hin jirtu wanni kasii digalee walillaahi maa akhada walahu maa aaxaa وكل شيء عنده بأجل مسمى أنقرم تنكسي تتازيا برغنه تغرتي دبرتي غرتي نمني الرادوه جارس الرادوه دبرتين كيزي خانس رفيسسي قرقران ديگا چون جنديس ركون قب سيگله ويتا جارسي دوه قفا غرتي قرقران آدي قطون إنا غره قرقران يرو برات براتس ديگا چون جنديس ركون قب immoo aadaa godhatanii gurguraadhaan bilachuun ni danda'ama maal qabaata kan qabu maal qaba gurguraa kanatti waan akka wanni tokkoomi maal jettaniin akka qoree agamsaa qabu tokko eewwaa babaxxee babal'aa san ka gartee adaamii akka wanni dheeraa babaxxee kasiimi eewwaa san sanirraa onni godhanii sanni dhiqataniini akka shaampooti bar san bara ajaa'ibaa bar san uumattuu gartee hedduu bareeda rifeensa gartee dubartiillee ni laaffisa yeroo biraallee itti dhiqachuu dandeessa waan akka rakkoon qabu. Hayyee tana yoo rabbi jedhaa maal ka biraa ta biraalee ammas Ramadana keessa wanni ni gaafachuu itti fedhee si harkachuu dadhabe gaaf tokko wanni si jala yaane barana barachaa yaane baane alhamdulillah waa hedduudha irraa barannee jirra waa hedduu baranne inshaallah isa faayidaan waa godhu ijoolleen arabaatun jechuu gizee allahu akbar mu'azzin jee bikka biraarraa fiigaa dhuftee bishaan kana dhiqatti hanga sila imaamni allahu akbar juu bakkuma tattaan kan sa'aan geesse habeekan bar habeekan jechuun gizee makriba furaadhaaf fura baanta
Quraan itti subii salaata alfajirii irraa gizee siraatoo mana kaawwii itti booda uumaan tuune san. Salaata subii. Wajjin Allahu akbar deemanii dhuganii bishaan qicatanii kan qicameen jiru qicatanii dhugan. Salaata subiitiif laal na dhaggeeffadhu azaana boodaa ka salaata subii sani gizee imaamni achi mu'azzinni Allahu akbar jee azaanu isaan bishaan qicatanii dhuganii jechuu jirta. Akkanaan jechuun jira. Ani ittuma barakkanni waan ani gaawayin irraa adii isaanitti qara'u hin beeku. Itti kana dhibdee akka hin jiru maaliif dhugdanii jaayyaa jarana akka fuudhu dhuginaan jaa. Ani laqaleetiin dhiisu ture nin ture. Guyyaa kaan biyyu baa'uu jedheetti dhuge argaa tokko. Atillee simuun jechuun hayyee. Guyyaa gataa keessaa guyyaa lamaan dhugaa. Maaliif akkasitti dhuge sajjadde kun meedaanuu manni kun quraanni kun afaan isaanii wanni hundi